يغفر الذنوب ولا يبالي. لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نواليه. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد قرة عين محمد ابن عبد الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة فكشف به الغمة، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا في كتاب مبين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Mengurip Allah subhanahu wa ta'ala ya kala la manak na kambayan na kauntun na tiyak na mas mapian da kapakati tinigang mambuka so muuntun na ubagad muuntun na bapia pira kauras na di nga kagdam sukati akapaku untuk dega tumud na nga kapakati tinigang ni gadugay rakan na gitun ni manaw sana. Oy, miyagda makana diuko na ko na ayaman o to na miyaka minibulugatan to. Oy, so sama pro na nino ko nopkasang yan tano sa mga kasandaga. Agi ayaman yan na ayamatan benar na yang kaya kapkalimulimut to ni mantu na pedinay sa yang ko to mga kalilimod tadum sa ikwallahu ta'ala. Uman dinay imasa na pagaloy na Allah Ta'ala pagaloy na yamananya yari o Allah Ta'ala mismo sa ditul kutsi hagyang gotwa inna lillahi malaikatu yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlad dhikr. Swalla mata na swallahu Ta'ala na adna mga malaikat yan yaltamisuna fit turuq yang gotwa yamanan yan na ayag gugwiran betadiran Udi na aya bo isusugu kirano Allah nagyang goto adiran di katawa kapani sagadi si kumangalalan nada di kapakasagadiran sa gyang goto mangalalan na aya pumagilay ni ranon na sumanga tao adiran di tadem-tademan sa Allah subhanahu wa ta'ala diran di mabanugan na sumanga tao pupudi niran sa Allah ta'ala na sabab ko sartano na mapaparatihatano paparatihatano sa Allah gusto mga malaikat na sama sa imanto na putninit papikir tano aso mga malaikat na paler tanod sa manay miya katuron so sabad ko sigo wallahu ta'ala mga malaikat na miya katuron tano imanto na amanan niya na si kudera pinakatawap sa langit na malilibetasiran sa giyang kaya dadar pa ang tano imanto na taman sa diran di pamangnin ko wallahu ta'ala ya Allah narilay ka si pulan ya Allah narilay ka si Danyay ya Allah narilay ka si amanan yan na manay din ay mananin ay pumang ni sarila agyang kaya mga malaikat ay manan yan na makadadar partano sang kaya masayman naliro na oriano ay manan yan na kalilimod na balinganan silan ko Allah na panutuliran ko Allah ta'ala agyang kaya kalilimod ay manan yan na antapat kaya limudan doktan ay imanto na oriano to mga oripon Allah na panutuliran ko Allah ya Allah may ilamis mga oripon ka amanan nena yukabbirunaka wa yumajjidunaka wa yuhammidunaka taman jagyang utakapusan agyang utahadithul qudsi atig wallahu tatig mga malaikat agyang uta mga ori panakana digeran di bantugan digeran di pudi-pudi digeran di amanan nena silaslang tig wallahu ta'ala he mga ori panakan hal rauni bakiran melay nagkaroon ng mga malaikat ay Allah dakiran melay
Nagin ni maulo lating wallahu ta'ala tunay kaswang agyan ka na mga malaikat akan usakan na may leakwaran na maturuan ya Allah na mas magumarg nagukaw man ang suwan tunay ni ba na diran na kadika pudi-pudia kaslasla kap bentu-bentuga tig wallahu ta'ala tunay pamangni agyan ka na mga oripnakan na tigagyan kaya manan niya ng mga malaikat ya Allah mandindingan-dingan nila susurga ka tig wallahu bedan mele susurga kan at tig wallahu tig mga malaikat tayo hekad na namin na diran mele nasa kamo to tigu amanan niya na Allah anto na iswa na gyan gaya mga urip na kano pamakayaman niya na beran din may na susurga nagitok man na maturuyan maturuyan utang mga malaikat ay Allah na andad ni kailaran ko surga ka na managunta man siran sa amanan niya na kapakasuldiran ko surga sa sulangan amanan niya na subuan ka na dad na pilipas niran sa punaman na maraniran may tubo oras na emanan niya nadiran lepasan sa panunuatan na simberan ka. Nating wallahu ta'ala mga malaikat akan natunay pelindungan nagyan ka na ng mga ulipnakan. Natirun man mga malaikat ya Allah sunaraka. Ya Allah na pangninira na makalidas silang kunaraka. Tigwallah hal ra'aw nari tigwallahu ta'ala beran mele suamanan niya na narakakan natig man mga malaikat tahigad na namin ada. Nasa kamo to tigwala anda manay tunay suwa nagyan na ng mga oripnakan umayleran suwa manan niya naraka nama terwirap man ya Allah umayleran sunaraka na panaman na maraniran adisiranon makasul nagudedi na manggalbakiran na mga lalangan amanan niya na dingkay kaswa na tigwala ta'ala hey mga oripnakan hey tigwala ta'ala hey mga malaikatakan ya malaikati hey mga malaikatak na tigwala inni ushidukum mata nasak na tigwalla napakapsuksing kus kanudin lahun anni kad ghafartu lahum samata-mata na tigwalla ta'ala sakan na sabnar anir rinila na kansiran Allahu Akbar sama na yan nagyang kaya malilimud na yabog kaya kapitan tanu saya na yamanan yan na sana makapagikhlas tanu saya manan yan na makapagikhlas tanu saya bu antap akiuntut tanu saya na liyo kwa yamanan yan na mapipikir tanu asaktan iman tuwiding gawi na mapipikir tanu membodip man mati magaan ibud na mati magaan na saktanok man yaman niya na panggawinan suka pigo na sunnat suka pigo na dipman mati magaan na saktanok man ipiguan mangori penwala si kudap na nakapakatalingo ma nagidi tanu di pagalabatan wanda man ay kapakat si kudap na nakapakatalingo ma agyang kanan na yaman niyan nagi pagamag na miya sigurado na anda manay amanan niya na liyong ganatan tanong ka dunia na masutis wanto na iniba na ginawa tanu masutis o puso tanu sa amanan niya na balingan tanu si wallahu ta'ala sa dad na amanan niya na saning-saning yan aparatya si wallahu dad na may tubo adusa aban niya naktanu da mirila amin tanu Allah Allahumma amin so amanan niya na sabab romawari panu Allah subhanahu wa ta'ala gyang kaya nagatara na isa niya andap na si kwamanan niya na kapantag na kapri na rin awak yay kapri na rin ako sa inway isa pagadinon kakalo-kalo na swayamanan niya na mapapantag ang makandadara sa awida ginawa niyan makandadamar makawida kalian na kalo-kalo na malup kababasa na gyang kutayamanan niya na ratay na ginawa si kwayamanan niya na okay tadi tanong di kapamanutulan na ko sabad ko bandingan kwayamanan niya na agama tantod na ini pakapya-pya ginawakan walin gaman gak nagyang gayamanan niya na lukstan mamaya pantag na Hajja Rayhana Hajja Rayhana asujuk yan nagkakuluna Hajja na tag amanan niya na ayat na manoto na miya kapulay kadi naliro na amanan niya na miyan kan si kusabad amanan niya na tantod kumapi kang giginawa amanan niya na bay sinyap yan sudila yan sinyap yan so amanan niya na amal yan na ayaman na katar Rasulullah na suput pemata suput erkano na ayaman niya na penutulan ni wagyang kutwanto na niba na sabad kumagal bukyan na mga pipya kaya gitu ayaman niya na isa adiri cu ayaman niya na dinindikan gunaan sa agyang kutapakuburan niya. Agito isabab pa ini kapya-pya to ginawa ko. Isa ko na sifat yan agyang to dilalayon tero di ayaman niya na madakli ka tero agyang ayaman niya na bay udina dato adidin tero
inontasi kung nisisita na pudnay sa tao siniya po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katero mga Arab na man hafidha lisanahu na qallat nadamatuhu. Man hafidha lisanuhu qallat nadamatuhu. Sadja tao asya penian sudinian dikatero na amanan yan na pagkaito sudinian pagkaito sukapakapnuman yan sa alungan na muri. Kay giyang gaya dila na yamyak kalala karibatan na gumala akadusta na mapbagyan o mga tao si isa alungan na muri nang gulalan sa nga dila. Tanto ang madagla karibatan niya. Na madidi ubadiya man na adna malaikat lalayo. Dahil man apteron tanu saya. Dahil na maptero tanu. Yang kaya aptero na kan na apsaksi aman na taruto pudnay. Agyang uto akater wallahu ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Da aman na pagapon kudila utaw akateru yan. Abadiyat na mga malaikat arumiri para do sakit surat niran sa agyang uto aman yan. Na diteron wanto niniba. Na ditero. Rumiri para do. Na pamakayaman na palit pagapon kudila. Na palen ka pamaganta, palen sutigiran nakapmaritis, sutigiran na yamanan niya nakasub sa marata, katumpara sa nganin sa namya makarata-rata na palen na ng pisurat na isa na namala, ayamanan niya na mipmuman o mga oripano Allah ta'ala si salungan ng muro. Agito ba ayamanan niya na mudugtan sa giyang koto akataro ayamanan niya na rinawai. Na akataro o mga isa kong mga ulama, tigiran na sutitu mapaparati na inom yaka pia-pia. Katanto kumala advantage yan san kuda paratian yan. Ay katero sabad kumawalaman at tigiran na annal imana sahiha. Annal imana yahmilu syukra fi halati sarra was sabri fi halati darra. So kung suwato na niba na tao at tagumpya so paratian yan na amanan yan na paganayron na igira minis sugaton na sumapya na manalamat sa kanyan ko Allah. Fakana khairan la nagyang utak. Kaya panalamat ka ko Allah ta'ala nagito'y pagumanumanan na ka Allah ta'ala sa amanan yan nalimu. Inutubituan, inutupit, inaloy. Agito'y mas mapyaw. Kaya kagiamanan yan na so kapanalamat ka ko Allah ta'ala na pagumanumanan na ka amanan yan na Allah ta'ala nagyang utak mga ni'mat yan ka. Sa datar na nan sukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atigo Nabi ajaban li amril mu'min. Ya kamu sa atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subtad udina di manggulaw wa manana na mapaparataya. Fa innahu kullahu lahu khair. Sabab sa mata na mata askanyan nasulangon di manggulaw na paler kanyan mapya. Mapyan ta kamarata na paler kanyan din na manana na mapya. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Dahil natunan kasan sa giyong nga nabatal inunta na si kumapaparataya. Ingayon to na in asabatu sarra'u syakara fakana khairan la. O makataliw mar kanyan na sumapya. Yakakuha sa muriataw na miyanalamat sa kanyan nakapagay pagumanumanan nuto Allah ta'ala. Nyakakuha sa walay, nyakakuha sa emanan yan nakasibisibiyan, nyakakuha sa nganin sa emanan yan nakabayaw to ginawa niyan. Na umanalamat sa kanyan na mas pagumanumanan nuto wallahu ta'ala. Na ayam yakalala ni'matu Allah ay pinakapipapurwa na mala ni'matu Allah naswanto na liba na turwan wallahu ta'ala. Turong ka wallahu ta'ala na gina ni isa yakalala panalamatan ka wallahu ta'ala. Na panalamat anudo na gengota telo gengota amanan yan na paganero na gengota kaluya kalba tasdiqun bil qalb pun ko puso ikrarun bil lisan na mabtarudila alhamdulillah wa amalun bil jawari na mipkuat wanggota mana simban kaswallahu ta'ala na panalamatan kaswallah na inshallah na pugumanumanan ka wallahu ta'ala suturwan yan ka udi na sunganin san amanan yan na mapya kabaya ka. Tigwala la in syakartum la azidannakum. Wa umana tigwala umanalamat kanu na sigurado din apagumano-mana namir kanu sa mga ni'mat limu misir kanu tigwala. Ugay na uditano panalamatan sa Allah.
wala in kafartum o mungkir tanu ko emanan na panalamat ko Allah Ta'ala na mismo suditan o din gunaan alimu Allah Ta'ala na dimbali tuwak sa emanan yan na marata. Dahil na makaktero sa basundu na emanan yan na ubadilimu wallah. Na sabab ko daka panalamat o sabad ko sa bagin abad dimbali emanan yan na mga bagin. Kung mga binasa sanggay mga emanan yan na mga kebinasaan yan so emanan yan na gilupa. Dahil na makapturur tanron sa baswayman na niya na oran na badini mo Allah Ta'ala. Okay, na sabab kuda ka pakaswa manalamat tumangori po na Allah Ta'ala na saktanod ni lebih mataw. Uwanto na kapaka mabata dumang oran. So mga ni'mat apakasalian na limu Allah. Na emanan yan na salakwadin yan di. Emanan yan na kiungan yan sa tano kay sabab po ito kukakukurang o panalamat tano sa Allah Ta'ala. Wala in kafartum udikan watig wala manalamat namungkir kanupan inna adabi la syadid namatta natig wallahu taala asusiksa natig wallahu taala na manipris. Agiya mga ore puno Allah taala yaman na isa ditano di panaguntaman. Fa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lah. Na umakatalingo masagyang kaya mapaparataya nagyang utayaman yan na marata na sabar sekalian nagyang uto kaya pakasabarian na paganaya limuro no Allah Ta'ala datalagyang kaya mapapantag akapakan dadarasag manay na andad ni kapanalamat wa manan andad tuba andad ni kasabar pantag paganaya kaya limo ay imbagir tanu Allah Ta'ala na ni'matut takfiris sayiat limo Allah sa kapuna sa Allah Ta'ala si ko mga dusatan. Sumya pantag nasara sebar sekalian na pemanin ka benjolok ska. Ya pantag ka na sebar ka na emanan yan na yung utak ya para sabar ka na gitu mapir ka. Kaya kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam na ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala huznin wala adan hatta syawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Dan nakisugat ku muslim adukau yang utama na problema, yang utama na sakit, panyakit, yang utama kapakan dadara sagian. Taman sa tingong Nabi, yang utama suruk, akisuruk kumapaparataya. Inunta na illa kaffarallahu biha khatayahu na ipuna-puna suto Allah Ta'ala. Wanto na iba na mga kadustaan. Utaw, ang mapaparataya asyugat Allah Ta'ala. Ay amanan yan na tiba, ulila tapon. Oy, giye amanan yan na isap. Plika sawan tanurun ka niya kaisa na adna diyan panutul lagi ang utabapan. Aisa ko muna na tantod lagi ko baraman. Lagunyan damabat ya yang gotu hadis asadin idza ahabba Allahu 'abdahu ibtalahu. Igira ko na soorip aswalla na kebabay niyan sorip niyan na siksaan niyan. Tiuba niyan. Nasudyo kaya ko biate endakan digena inugat digan ngin kemagaman. Amya atau agad na tigakan. Tiga nakata sukatero Nabi. Ada kun kababayar ka walla natupungan ka wallahu Ta'ala. Tiba ganyan. Natul ka na tingin do tiba. Inag ganakian jatar top magaman. Turun wallahu Ta'ala. Mata nga baparnay. Na nadyakan na aluin suwa mananin nangaran yang akapakaya. Amananin na makakenal usabad kan. Na mikira ta ginawakan kaya sala ka kaya sabutan hadis. Aya sebut jaya maurip walla na sumapaparataya na aya kaunan yan sa advantage na andad ni kisugat non utiuba na paled no to puna-punas na wallahu Ta'ala suwayman na mga kadusta niya na gukuni kam lagi dumiyagamal ka gusudi na sutiuba walla na piuma din korip na wallahu Ta'ala nyagamal kasadi na tumway makatani mo madakan so tupong wallahu Ta'ala masa dia udi magamal kaan mapunas na emanan yan na marubrub sa mga kadustaan an mapuna-punas wanto na niba na kadustaan natin ubangan niyo pikir ay inuto siya ito na dead na sambayang yan dead na amalian na langon tutagumpia palay siran niya kapasad palay sugayan palay na natragyan palay na namapyawalan yan mga urip na wala banyo pakalilipati sukatero wallahu Ta'ala aadna mga tao aayaan ka po Allah sa kapuman ni nakapuman niyo Allah Ta'ala ko tamukyan na para mala amyum aymanan yan na makataling masalungan na mori na an mala aymanan yan na misiksa no Allah Ta'ala mala misumari no Allah Ta'ala
Nabamuno punoy miya kay leka sa emanan niya na tatagumpya na batik kasiran bimangat. Ayat na unayan mga orip na wala na suparati ak wallahu ta'ala. Natumoy tumo makatali umar kasunganin sa natapang wallahu ta'ala ang mapaparati ka kagitod ni puna-puna sa wallahu ta'ala kung emanan yan na mga kadustan ka. Nagyang nga parataya na emanan yan na sanja tao katagunon na kulpungbo na tantod na emanan yan na miyagunto. Kulpungbo. Ngayon ay emanan yan na mapanutultan wag yung guta emanan yan na saka tao emanan yan na so last muripuri apakaliw kunara ka Jahannam. Nagumuripuri mambu apakasul kusurga. Si Sadid Kutsi na subusok kebat yan akno na talo. So emanan yan na Mughira bin Syu'bah, so Abu Hurairah, di ko kalipat na so Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu. Na talo siran na makabibida-bida ben ugid na upamagambatian ka lang na mas malur ka ke kalikasawa. Diyan to asaka tao muri puri apakali kunara ka Jahannam na ayab tadian siku kata taguyan kunara ka na oman din gumapa kagitan sagyang utabetad asiku neraka Jahannam sisis kalian sagyang utabetad at tantu din kumayaw na amanan yan na oman tuminag na maududit man suwanto na iba na apoy la ilaha illallah yang uta apoy na umanon molog na mautang yak majagito na mikulaps mipapas man na amanan yan na gumpot man na dit man di emanan yan na plalakop man na uman mistip na emanan yan na midba kumpman suapoy na pagkitan sagyang utabetad supel kunara ka Jahannam na pagkitan yan sutaw siga busa dunia na anden ni selet ka man sagyang utamanan yan na bel katanto ko na emanan yan na kepagkitangaw katanto din ko madu emanan yan na miyak kayaw-yaw sunara ka Jahannam tigo pawala tigyan na naino ka matang adin kada sa ginawa ka nagyang utagas ngayon na mayroong jauras at tigyan na naino ka malaya makurumbuki malaya makubusa nga siksa wala apoy kumabo masakala mo na badanak matan na ikwala ka ba piyadne kapasang ka mama ka minuti-lutik ka na mama ya kataga-tagas ka na mama nakubilakap na mama nakiatanga-tanga na siksa ka bu nakuha nga subarabad udi na ransok pakituang ka nababatad na konsuliman ka sa isabong oras katala bila wala kaudigon makaka nasukir anggad ng bala mata ka sangot ka kayo niya naipandapat ka sa giyang kayamanan yan nasibu ko kuto-kuto ko apoy ko naraka Jahannam kuto-kuto ko apoy ko naraka Jahannam giyang uta play ga girap-yapas ka giyang uta yamanan yan na biyagan tebelan na giyang uta play ko na mga ito nagindi kuto-kuto na aymanan yan na sukuto-kuto ko naraka Jahannam na kalkasr lagi dunia makalala palasyo si isang kaya dunia tayo nga matigar mangurip na Allah ta'ala lagi tingyang ulo lagi ang utaymanan yan na sakata muripuri apakali ko naraka Jahannam muripuri apakasul ko surga na dinya ni pamangling wala ya Allah pakali ako nga saya tanto akong kumiyara saya hekad na nagal na pakali ako nga saya katanto akong kumiyara kagidam sa aymanan yan na karuma saya na so Allah Ta'ala nakagiapad sa kahanda o Allah Ta'ala gyang utaymanan yan nakapakaliwan yan nun na piyakaliw Allah Ta'ala na miyakaliw sa kanyan na sisagyang utapaglitan o surga na gusun paglitan o naraka gimiyaliw sa gyang utaymanan yan hadith na ya si kudan yan ang kapakaliw na pitero Allah Ta'ala hey ore puna ya bna Adam hey mbawatan Adam ino ni promise kara kana dead ni kapakaliw nga siya na dead na pumangnin kapod natigyan na inshallah nasara makaliw ko siya na dead na pumangnin ako lagi ni miyang ulola maurip na wala niya kaliw niya kaganat na si niya tagus sa giyang utuan tunay ni ba na pagalitan wapi ko na naka ang usuan tunay ni ba na surga na niya din sumayaw na niya pikir agitong duminingil sa kawanan duminingil sa diwang na niya teroyan sa ginawa niyan aipun kumiyaw na manusia na taman kumuri-puri ang inadinong Allah Ta'ala manusia na dead na paguna na nun sa kasuswerte dead na tigyan na paguna na nun sa kapaguntong
Ingeno to miyagda miyan ang utwa keda yan kumayaw. Na miyata gusagyang utay manan yan na dead na pagdang yan na mayaw. Na ayap na katawin yan no nabaskan yan niya manan yan na pinaka miya guntong. Kaya miyada gyang utay manan yan na kapakagudam yan sa mayaw. Na likanon wala nagyang kaya manan yan na sapo na kayo. Pumangundas ko kababan yan sumalawa sa iyo. Allahu Akbar. Na inokay ni kaya manan yan ang dinin di maningan-ningan ko Allah Ta'ala ya Allah. Pakaran niya kung asagyang anak ko makasirong. Nagwan ako ay manan yan na makainom sagyang kananaig. Natigwan Allah Ta'ala. Ya abna Adam ma'agdarak kayong bawatan wadam. Upamanap. So promise karak na putol na karakan. Di ba Pedro kasaram makaliw ka kunarakan na dit na pungnin kapal. Di kinahigad na nakan tanto ako amiyawaw. Tanto na diyan katigir. Balbuda ay kiyatin yan kunara ka jahannam. Agi na muri-puri ay miya kaliw kunara ka jahannam. Amalungaman geda-geda sa timang buhay manan yan. Pamakabangan pagkarakarang na sumano siya apatay ada sambayang yan. Na umanisati man na sambayang apitiba ba yan. Amanan yan na walo pulo ragun. Manisa ragun na amanan yan na. Ito na to, walo pulo. Isa kahukab na umanisa kahukab na amanan yan na walo pulo ragun. Na umanisa ragun at luga to sa gunang pulo gawi. Isa kaya paging tungasan na sobranda 24 ka milyon akati utaw. Sigo na raka jahannam. Naikati kaya madagalada dipsembe. Lagi na muri-puri. Naikiyati niyan kung nara ka jahannam. Nabad na pinom kung nara ka jahannam. Ato na itigwala sa suratul Kahf. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Igiratigu Allah subhanahu wa ta'ala. Giratigu Allah ta'ala sumanga tao si kayamanan niya na naraka jahannam na igiram yamang nisiran. Sa ayamanan niya na iga paginom liran. Na ayamanan niya na ulugun kirano Allah ta'ala. Na gitu lagi dutiyo naga temaga. Apakanunaw kwanto ni ba na mga parasira. Bi'sa syarab pinakamarata panginginaman. Wasaat murtafaka pinakamarata adarpa na sunar ka jahannam mangurip nuwag. Nakatawan ito wala adin niya bukatigar natigwan Allah ta'ala. Ubay ka undin na piyakarani wala sagya mo tayo manan yan na sapo na kayo. Namya kainom, namya kasiro. So kaya pakaranin yan nung namya liniyap man na linikasawa nung man wala na mas malapman. Ay manan yan na kayo na gumas mapya o pa maka swimming pool nagyang gaya marawin na kapakayataron ta lake view. Na nagyang gaya kadua di kano nagyang gaya manan yan na kapakayataron ta dilamar o mas mala, mas mapya. Na lini kawasawan nun wala so ikadua pintuan nagyang utay kadua ay manan yan na kayo na so kayo na tantun gumapya kile yung nagyang utay manan yan na sa kataw urip no Allah Ta'ala na so lawas ay na mas niya kapya. Fama fiha min syajaratin illa wasaquha min dhahab. Siku surga na dad na sapak akayo. Uri na genggo tayo manan na itadu kayo. Abadi manan na kembaliru no Allah Ta'ala na sulit din na manan na bulawan mangurip no Allah Ta'ala. Sulit din na bulawan ay nebugero no Allah Ta'ala ini dangayan no sa ubenya. Na mas mapyapan suato ni ba na mga lawasay. Na miya pa mga niniyap man ya Allah balik ka para makaran niya kusan. Nagito di man Peter wala. Herep no Allah ta hembotan wadam. Ay manan yan na putol na kapman, supak na kapman sugya pusada. Lagi agid ni limo Allah Ta'ala. Mandin sukatatagutan sa dunia supak na tanun sa Allah na pupakakan tanun yan pa. Susupakan ka juwala na pangarumang ganyan pa. Agito na lang na diya galabakan. Namamang ni kapman sarila ko Allah Ta'ala, inilang kapman Allah Ta'ala. Aman na niya, mindusa kapman. Napmugangap man Allah Ta'ala sa mga muretaw. Mugangan niyan sa amanan niyan atrak. Mugangan niyan sa walay. Ha? Na amanan niyan, napsupak na Allah Ta'ala. Gitim yang ulaw lamang orip na wala. Piyakarani wala jagyang utamala kayo. Nasudyo kaya pakarani niyan jagyang utamala kayo na ayad manalini kasanun wala. Naso kaya pakarani niyan kusurga. Nasusurga mga orip na wala. Na 500 ragumpan. Adang kaon kapakaubay. Nasukamot o surga na titud na mamot maorip ng Allah Ta'ala.
So kamu tagyang uta surga nagusukap yan. Sisa dunia naigira miya kasungga sa mga darpa. Sama na niyan na mga pipya. Yang Twin Tower, yang kaya mana sa Saudi, gira miya makailega sa mga pipya biuna dataru dingkag kegdam. Agyang uta dukaw. Mandin siku kawiyag-wiyag tanong. Na upang makasuhay man na niyan na mamakasan. Adi susukatan sa walay. Na marasa-rasaid na gisagyang utay man na niyan na diniyan di kambaso. Diniyan di man na niyan na kandedu. Na may kambalingan. Na kiyasinga ano ay man na niyan na karumanian. Na tanto ko ay man na niyan na sudukaw niyan na palid kebebasan na palid keda. Na mapanop watayan na sumisinga na kaarkan niyan. Na bapi duka o ama na igira gitu kaya talinguman ko walay na mata na kededa. Oy, nya kay lega sabiyo na tumitin ko na matitin na dinga kededa. Nasaka mo ta sa surga wallahu taala. Nagyang mo to akatitin ko na 40 ragun na baka bufke pa yung mga malaikat. Hey sulgadan ya titigasan. Hey nasulgadan kami ya titigasan. Nas tigo ay manan na tawa tumitin nga tigyan na inung after ya titi gup na ko 7. Ay manan na tumitin. Di man kededa. Oy. Kaya tanga-tanga nagirabatan ipagistinbat sa giyang utay manan yan na Yusuf alayhi salatu wassalam. Abad na kato nakaagwa po amama sang kaya dunia man to. Kumuha sa mga bay sa manan yan na mga kamantis na beran pangarad na manan yan na kamantis ito na taman kulimeran na miraks aberan di magdam. Mana malotan ron ano to ba na kikaran. Sa giyang utabatan manan yan na su Yusuf po imileran na sumasakit na deran magdam. Nadir ni kaya sa giyang uta surga wallahu ta'ala. Misundut ka sa giyang uta surga wallahu ta'ala sabab pisi sa kasigundo. Nalangon kaya panaguntaman ka. Kaya prumasay ka kung katataw ka sa dunia na isir ka wad na miyagdam ka na ebo maptero ka na giyang uta din. Uy, sabab sa giyang uta kaya taw ka sa giyang uta manan yan. Nabata. Na pili niyan sa surga. Nagbuwan ni kaya manan yan na suldun. Kaya mga niniyan ko wallah. Atigman wallah hayarip na wallah. Giyap man na yaman na pitiron wallahu ta'ala. Tigwala baganakan sa kaban sa Isaka City. Ayaw man na niya nagyang kaya Isaka City na slimbaloy na kanun na king. Si kuya man na niya na Abu Said al-Khudri na yad na piyakatan na yanon na inuubgikos ka sa dunia. Saya lagi diyan sa kalan na lagi du dunia sa dunia. Wamithlu nagulagi diyan pa. Wamithlu nagulagi diyan pa sa kala. Wamithlu nagulagi diyan pa. Wamithlu nagulagi diyan pa sa kala. Tigo ay manan yan nasa kato urip na. Ya Allah. Pamagawa na ay kaya pa kaw kitsa gyang utay manan yan nakatiro yan. Ya Allah pamana bapes ka na diya kung madipagtripan. Ya Allah pamana bapes ka na diya kung madipagtripan. Katawa na kang manay asakan na galak-lak ako. Dan na itong anak na mama langon ay manan yan nakandarwa ka na yung galibukang katataguan sa dunia. Ano man ay kakakuha ko sa gyang na naman pura pangkatan. Ya Allah pamana wana diung aplis sendegan na dia kan dirak na dumadait na ini kaswaswatu to wallahu subhanahu wa ta'ala na isa ko pupunutun na yawa manan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na inis niya kasinga sa Rasulullah sa giyang utapitir wag yang utamama nasa inisya na Musa Abu Said al-Khudri na niya kasinga mo sa giyang uta niya basa giyang utanto na niba na sa katamama sa giyang uta ay manan yan na niya alwin yan sa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Natigo Allah ta'ala amya alu amanan yan Abu Hurairah tuminindig adi so Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu tuminindig sa kanyan natigyan na wallahi ipsapak natigyan sir kanu makadadar pa imanto nagyan na natigyan na hadis na kaya sa Nabi nagyan na 5 times gina na 5 Peter wallah na takpang ka sa amanan yan na maka 10 na takpang ka sa 5 times 10 na 50 amo ay mananin na imbagayo Allah ta'ala umuri-puri at tawag pakasulsi ko ay mananin na surga. Allahu Akbar. Ubatan ngedagdan nagyang kay amanan na limu Allah ta'ala. Ugay na nga limu Allah ta'ala ay panamaran tanu sa mga urip na wallah. Nagyang mo to ditanod nagikapakasagad si kwanto ni libana naraka jahannam. Ditanod makasagad sa amanan na karumase. Tugito isabab agyang gaya panginintano sa ikwala, agyang gaya lokstano, amya pantag, na pangininta, so inibagak yan sa walay, na palesiran ayamanan yan, na tumaros, kung galibak, ayamanan yan, na galibak, kung mga luksiran ayamanan yan, na mapya.
Ay no misikit tanuro na nga tutul pamakaganda nurumbu kaya nga tutul na igira ya pia manutul na mas ketanudan mana mamagusay ka sa hadis mamagusay ka sa kater wallah na may no tagip kasabutan na lokos adna watayan talukataw nagyan ko watayan at lukataw yang ga adatu loksa di balisakitan na adna tamu kian malay tamu nagyan ga talukataw magareri namun din mama yang ga talukataw magareri na suare kira na aymanan yan na kanya ni pinaka maunutunun agu mapya wata mapya mama ay katibal lagi mo tayo manan yan nakagano tutul na pitero yan si kuya manan yan ang mga pagarin yan ay mga pagariak na ube gano kap miting tanwadan tigay yung utama kakanyan uy mas mapya na natigay yung utama kakanyan tigay na sigo din yung pinakapakatero na nain usak ni mo na makatero ari niyo na aya tigay na musawirak na sagyang gaya di ka sakit yama na inusakan bad niya manan yan napakabarumitanan yuro sa kanil pakaritanan yuro na inukare niya baya gya ko tadwa katawa mga kakanian kati siyangan niyan susangan nila nakapakasangan nila tigyan na sinamapya musayar na tigyan ko tawa manan yan na aryawata tigyan na liyo pansagyang gana nakat marumitan na kurun nasotamu kang gana tandak tanoi ama na inshallah na dia kurun magian siya kalau buaya mana dia nak pelat na mas mego marat sububayran sina ya mapya mama sina ya mapya wata mia baya sira nasukagan nututul ma'rif na Allah na mia wafat wa mairan nasisagyan ko to kaya wafat wa mairan na amanan yan na gyan ko to asakata mama mapya mama na pitutaginapian pia katutaginapu Allah ta'ala saya manan yan na adnam yan nagyan aswara at tigyan nagyan kay hey sakataw mama na sungka sa gyang kay derpa na kalutang kagyang kay tunay niba na naputon kaad na tatagunon magatus adirham nagyan mo ta magatus adirham na inisa gyang mo ta sakataw mama ino adna barakanan uda tigyan ada barakan yan na miyagnaw nasugya pa kanaw niyan na amanan niya na piano tulian ito ko karuman yan tigin ay karuma ko na yakan nga ko sa suara ko kaya turong gada ito tagin pa ko giyang kaya ko nadarpa naan ko na midal banguna magato sa dirham ay gawin nainisya na kan na ada ko na barakan yun nga natigin na sa kaubang ako natigin yung tamama di akan kuhan kada bubarakan yan kadua gawin na mitatagin at nasa kamot wag ito dapman ugay na bad nimbali 50 dirham kuang kasang derpar anayaman niya nakalutang kakad na 50 na dirham tigin na barakan yan tigin na da piano tuliap man kuya man niya na orian kaya pakanaw niyan kaya darudo pa yan tigin na sa kami ati morkaw pun ka agusudi tigin na didin at yung daw kukuha sumagatos na ikatlo gawin na mitatagin man na amanan niya na kuang kagyang kaya salad at dirham sagyang kaya derpa nakalutang ko na iniisayan at na barakay ni napiter wagyang utas swara miya nagyan at ginaway adna barakana nagyan niya man natin na sundugya pa kanaw niya na piano tulian sa gyang utuan tunay niba nakaruman yan na adn ko na yaman yan na barakan yan at ginagyan ni kalut na upama nga sa masayman to tabita kong mga bay na banda musisa masakira na yaman to na ginay kadlaklaka inugad kadlaklak ka at yung nga kwa sumagatos nga kwa su 50 kaya nga kuni salad kaya gyan na barakan yan gyan nga baraka tabarrok na subaraka na ay ka ibagay wallahu ta'ala na mismo sumagatos ka na upakang barakat na wala na dataro upakang pagsangot wa 1,000 na bapyap man 10,000 na 1,000 bapyap na kay 20,000 kalayan na ukuano Allah ta'ala sa baraka na dataro ben kudut sutamok ka sa dataro dengan katawi di nga dikatano dumya ka po ando miyosa lagi isa baraka tabarruk isaw na sugalbok na sumak ngalbok ka sa talo saulan nakapakay bugan wala sa baraka nakapakay magaga o talo gawi isaw na 7 gawi nakapasa gi baraka hagi ni kyalo tagyang o sa kataw mama na miyato ni nun salada dirham nasuketo na niyan sa gyang utas salada dirham na isa ko maling na miya kaot sa palengke
Na aya manan yan na tigil na tulad mga di kinutangan sa nga sala da dirham. So ay manan yan nakaplalakaw niya na adna putalo. Si sa palengke di na padiyan na tigil na antay kusag yang kaya manan yan na seda. Ay manan yan na sasalad bud na dirham. Kapag kaya barisan yun na hugid na para maluk preskup man ko pamikiran tano. Gengot tanto na ni ba? Na kaya kuha niyan sa gengot na seda. Dua bibit. Dua timana seda. Apa makasisar tanu sama saya mantu na benda ke kaduru kamalay malap ke tangan na budi. Agyang mo tanto ni ba nakakwan ni nami ini balayan. Nasunjo kelero ni karumanian nas alagam manasinga saya mananian na masuswat ke karumanian. Tanto ko miya guntong sumanga bae masuswat kiran sumanga darudu pairan. Ay pinakamapi at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga bayi na subay amapi ka karuma na yung mga pinakamapi ako mga dato na sadin kiran sa pinakamapi ka na darudupa matayan sa karuma malungaman geda-geda na inopkising ito na yung kaya mga babay kasan kaya manan yan nagyabo kaya katirwang ka ko karumang kahit karuma ko bagakan nadang ka panminat na 7,000 hasana taroto pernah yung magir ka wallahu ta'ala suratira. Allahu Akbar. Na ayamanan yan na inat ka sugdarudu pa ka minat ka sa kenyan. Na andad na kigengot ka na tangkaw na makakan. Na ayamanan yan na pito anadar mana 7,000 mana hasanat ay bagir kat man wallahu ta'ala paguman yan sa kigengot hasan. Wah. Mana tanto ko mga lay balas sa mga bayi. Benjo kagay na dakan panutula sumipantag kumingan mga midadari kagiyagyan na kalilimud babay agu mga mama. Ay gira man ayaw panutul ko kalilimud na sa mga midadari na kasragi sa mga bay. Udi na pagwachir ati ato na boy midadari bud. Na ugay na batalan pamikiran na madua kay siyamanan yan na muna sawalay na matalo na mapat na did na ki kaumbawan na kaunan si mina puna sawalay kakyaonan sa gagaw na gurano. Did na nan kaunaan, bapay kadak lama pangarumo to amidadari. Nagukuni ka sa mga bayi sa kaya dunia, na upakasunod nga wallahu ta'ala ko surga, na yakatay ka mabuku mga midadari amyaloy, na kuwanggad sumya mata rinti sa mga bayi amidadari wallahu ta'ala, na maka 7,000 matakap so katay o mga bayi sa kaya dunia. Katay dira. Maptero mga midadari Allah ino kami mas matay dari nga mga uri penaka sa dunia asiran namanya mga sagad sa kadustaan sa kami na idnadong kami nga sa busay nisugukar kami na aya buwa sabab mga uri penawala na sabab sa sumabay sa kaya dunia na amanan nga namanya tarotop kira naging utas suguan ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya pangungunutan nilang ko Allah ta'ala minisudot sa mga benungiran sa amanan nga nadiran di kapanunuatan ng Allah ta'ala kapsimbaran ko Allah pangunutan silang sa karuma isiran di puasa sa amanan nga na iptunairan sa mga kabnar kiran o mga daruduperan nagi amanan nga na kapakalalupi agyang kaya amanan nga na mga baisang kaya dunia na itaros na ng mga uri panawala sa agyang utayamanan yan na miyato na yamanan yan na sada. Yang utak yato na sa agyang utak sada na inibaling yan nagito ba sisingan ni karuman yan. Asuka sisingero ni karuman yan na pinginbun yan. Pamakuan na upang makasisama sa imanto na balinggaman sa walay sa kadurug. Kamatang kapakaya salakaw kelegtan o mga darudupa. Tabi ita mga sangibu kunabay nilang mo. Wena kapag sami da kakalagata ko amanan ni nakarumata. Kesiyasiyad na mama lango na inawan sa padyo na damya kapakairong na ngay piyamasa. Uy, nagita sa katawbay na ben miya nalamat ko Allah subhanahu wa ta'ala kadin. Kuwag manadi. Na pangaraman yan na inukay ni kagiamanan yan na kalakan yan nagyang utaymanan yan na pangaraman yan na adna muntiyon mangorip na Allah ta'ala. Muntia nasukyan kay niyang pan kuy kadua akadurug pa makakadurug kama yung tayo manan yan nasdena mangalay manan yan so sa tampar satya na adum pan kadur na muntia maurip no Allah tanto ko mga lergo pa maka sama-sama to na benda gitu na perlas agyang utakya kuan yan agyang utamuntia na pipesa agyang utwa kataw mamas sumyong sa pa makasama-sama to na Green Hills langon adna jiwerleron sumangalay sumanga ada pamay kakwa dayamunan mga perlas na inwitin
Nasagyang utama sana isa ko pesan yan at tigyang utama mga tao sagyang utama pesan yan na dia miya ke arga katanto ya mana arga. Matang sama saya iman to na pemberatan penagi. Gimana dia miya kuan ng miya kuan nakat kaya. Nabi ni pure udi na bulawan na tika lokal mana re. Udi na sa dia marami na isa udah mada. Na benda miya ka simakan ro na sumagad kaun. Sangot wa istrita sa Jupiter ageng utwa istrit ro ageng utwa mga gulduna na sagad gaw nagibu ka o utang ako bulsan ka na mo tampenak kepengiran ungasay man natigilan bad na itatapuk ka sa napusan ka naman to katawan na sa lakaw kya pa okay te nakapumasan yan na katawan yan na pian ko na pumasan yan tigin na bad na ko na inarga yan na ya barato sangot masana dapna tangakan tigina dia miya kerja wo pekarga sana sunga sanga datu na inuitian sagyang goto datu na inarga udatu sunju kelen yenu na miya ka pepe tigina malen yarga tigina datu pere tigina goto datu pere ka pemasango tigina skad datu sanja yarga ngu na tigina begandakan sa 10 agu 2 mga kuda pekaruran sa tamuk sa sadja maknera mayamanan yan ay pumasak natigina sinari umapian atay di kebebe tiga gyang utada tu mana ada tada tamuk na adna balay ni tiga na wayda tu adna balay ugid lagi na buy tiga na pusang ur kakagia ukid manangay miyak wakam tiga na banga di pusang ngarangan pan tiga na ubang apun kuwada tu na piyamasan yan pan sukaga nututul na yamanan yan na mimbaling anak yang uto sa kataw mama na 20 agupat ayamanan yan na kuda amyakwan yan na pakarururan pensayamanan yan na mga patemu-tamukan. Nakala ayamanan yan na miyat temu kagyang utwa sa katawang. Gi-isa ayamanan yan na isa kakuang nandawan na gyang utwa kababali yagyang kaya wata. Ayamanan yan na maunutan ko mga luksiyan. Maunutan kaya mayan na maunutan kinayan na ayat na kaya pegunga ayamanan yan na wata maunutan ko luksiyan na gyang utwa ayamanan yan na kamapya. Ginagawa na napagay sa inubo siya gito na tanto ko masarang itigapluklok na pagkatamo ko natragyan kami ado'y tanong nagyang utwa kagya inado'y tanong na mga tawa pugumanan wala sutamo kiran sa kaya dunia kaya antapon wala na anpukumani susumariran si sanuan na mori na inidas tanusan wallahu subhanahu wa ta'ala mga orip na wallahu ta'ala ipagilot ang nagyang utwa katarwag yang kaya kakakon kagya pumipantag kukiptaling wantunin ni bala balas o tawap kawafat si sa fadail sadaka sisagyangan na fadail amal na salakoro na so fadail sadaka na mas makapalo padail tutulan kumipantag kung mga tao guna kalbihan o mga tao di sa sadaka dapat sa miya panutulo na gyang na at nasa kataw abay amanan yan na miya wafat na oryan o kaya wafat yan na pitatagin na pagyang utwa sa kataw asyekh yang utwa syekh na pitatagin pa yan yang utwa tagin na pinihan so mga tao kukubur na miyamang buot so oryan o kaya pang buotiran na pumurot siran sa ni'mat ugid na ay pimaanan sa yang utwa ni'mat ay ta'aman hindi na yani ta'aman ay pumindro na pangnanggad na palayang pumurot inunta sa yang sa katabay kadidin pagugup sa yang utwa ka pumurot yan sa kapakakuan sa pangnanggad na pakaganda na swaymanan yan na miyakanaw agyang utwa syekh na sabab sa keto ko niyan wanta agyang utwa manan yan nabay na sumyong swaymanan yan nasa katawa mama ko pamilya ubay na ebo miyuman yan nasa sa katawa watayan ayamanan yan na pumatiya sa Quran na tiginagid ni sabab udi nagid ni antap ayamanan yan na kapagaw ma udina kapagaw mo limo o Allah Ta'ala sa gyang utwa sa katawbay agyang kapmatya watayan sa Quran ikadwa niyan tataginap na datarotok man siko kailang gayo masa madudnutom ya bulu na miya tataginap yaman agyang utwabay na maapedro sa gyang utanto ni banap pemurut na magan sumagan na oriano kaya pagano ni na sumyong sa kanyan kudar pa babalingan agyang utwabay na agyang utwa dato awata yang utabay na emanan yan na palep emanan yan na mindud pensalimu Allah subhanahu wa ta'ala agi sabab ay sana na karina mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala sa sadin sa di manggalabak
Wai mana niya na inibaga si sawalay mana mga wataka na amana niya na sadin sa amana niya na amala di kang gunaan ng mga tao. Amana niya na ginatan ka na inshallah ta'ala na tatarus na geng utak kipketel kapakatalinguman yan. Nagusukip sedekah tanukira. Isa may panutul sa geng kaya amana niya na sadaka. Setanun pagpusan inshallah ta'ala sa geng kaya satiman membuat tutun. Isa datuan nagyang utwa isa datu sa gyang utwa datuan na amana niya na tantun ko kuno si turun so palalalim darwa ka datu ya kaysa nagyang kaya sa kataore pa niya nasiguyan sa palengke kapagakuan yan sa pakaberg naba pakaberg pulutan pamana ay pulutan nagyang utwa datu tigyan akwa ka tigyan sa amana niya na pulutan na mangungunutan so amana niya na orepan kamatag orepan Asukya pa ko man yan sa palengke. Namya ka nagaro sa emanan yan na di suara. Asay emanan yan nasa katawa matigyan na, hey mga oripno Allah, na antawar kami sedekah sa giyang kaya manan yan na makakikinanglan. Ay pumang niyagyang kaya Syekh tanu. Antawar kami sedekah sa giyang kaya makakikinanglan. Kay pumang niyagyang kaya Syekh tanu. Ilang man ito? Kanaba mo na puno iswato na niba na mismo mapapantag mismo sa mga sabah na adna bukatawa sabah din dua di magubesira nanduan ako nga pagariko na mapasan mo nanduan ako nga pagariko na isaw tap diriman isad na nilayakan sana dua kataw mambuan manan yan na mga amirsal amyak na lang nilayakan si kuya manan yan na miyuna ayap yang niran ko Allah subhanahu wa ta'ala nang babuli sila ng mga ulama na wallahi al-azim ka palid nagyang uta dua kataw na palid ni bali alim mana kapag pagarga no Allah subhanahu wa ta'ala agitin yang ulo lagi yang oto emanan yan natigag yang oto di mana watawag antay sedekar kanu sa yang kaya Syekh maka kikinanglan emanan yan na ipinduwa niya ipinduwa yang kaya antay sedekar kanu sa yang kaya maka kikinanglan kaya ipinduwa yang kaya Syekh lagi yang oto asakat to ore penasusugun natigyan na da pirakya tigyan na ibo pirakya na supatlad dirham ay susugurun udatu sasagyan mo tayo manan yan na may pikiran na neno isidga ka nunay kanay no kaadna pang ni mamu nakagiad na yakin yan na yaurip na ini bagay niya nagyang utapat la diyan na dirham nasok ini bagay niya nun maurip no Allah tigin na tunay pang ninggak wala tigin na paganero na pang niya kan nasakan na urip na ko na pang niya ka wala utala para maradika na wala utala na para maradika ko niya sagyang utakil karakan tigyan na tunay ka dua pang ningka tigyan na gyang kaya minibgay ka nung sagyang utwa makakinanglan apat la da dirham nakanabak na yan karkagyang utwa datu na pang niya ka wala utala arsan jinian na ikatlo pang niya tigyan na tunay katlo pang ningka ay apat la din ibigay niya apat mambo pang niya tigyan na tunay katlo pang ningka tigyan na gyang utwa datu kan datu misagyang utwa yung dinadarwa ka palalalim na pang niya ka wala turun wala utala na ini pamangnip man nagyang utaseh tigyan na tunay kapataka eman na niya na pangni tigyan na pangnina dua na kung kakwala rila na kunyan rila niyan suseh rila niyan so eman na niya na isa kaskamid na isa ka magingid na inindwop man nagyang utaseh nasa kumbali nga nagyang utasa katawripan na mawatampan na pagilay nagyang utay man na niya na datuyan ang makasasarangit subunta diyan na tigagyang utay man na niya na urip na kate emanan yan na minit taman ako. Agip malingan nasusugo na pusa pulutan na dami niuman yan. Siro. Agito ba mimbalingan din. Nasu kapagpakaranin yan sa giyang otwa dato.Asumusuguro na sadya kapagpakaranin yan nun nakapakalamak yan ipuso. Nakapkliga wala utala sa giyang otwa puso giyang otwa emanan yan na darwa ka dato. Emanan kumukontrol ko puso utaw na swalla sumunotala. Kafir saat matunonon na manusia na palad na nansisa kapar wallahu ta'ala kontrol wallahu subhanahu wa ta'ala nagitin yang ulo la mangurip no Allah sunjuk ya pakaran ini non namya tarutop kaya emanan yan na kaya babasan na ranon amyat tagu sa giyong utap puso yan sa giyong utwa sa katorip tigil na kunay miyaswa tigil na hey Sheikh na tigil datwa kan na hanyang ulo la tigil na sa giyong utwa kaya pakasungan sa palengke na adna di manawatawag asa din sa tigyan sa makapsidiga sa giyang uta makakikinanglan ay peluwa ko nagyang uta Syekh lagi tubad ni minibigay ko numbad nagyang uta patlad at tigyan na tunay piyang ningga tigyan na patlad man na minibigay ka na pat mamupang ni tigyan na tunay paganay pang ningga
Tige na paganero na piyang niya wala. Urip na ko na makamaridiga ko. Tige yung utada to imantod na piyang maradiga kan saka. Ikadua, tige na tunap ni kadua pang ninga. Tige na yung utada dirham apatlad. Na pitirawak no naknabak no turok karkuda tuwakan. Na piyang niya wala utala. Ay manan niya na kasambi na yung utada dirham. Na tige yung utada to katay supat ng ibo dirham. Na ay manan niya na awidin ka. Ay manan niya ni sambi ko. Tige na tunay ka tulo ay manan niya na pangling ka. Tige na piyang niya no na sudat tuwakan. Ay manan niya na saka na turong ka wala na magambaling ang kakwala. Makatubat ka na rilang kawalutan. Tige na gina na tige na daanan sa kaparang. Tige na tunay ka patat tige na ay manan niya na pangling ka. Adi, giyan mo to katubat. Ay, uy, miya pangliw to giyan mo to ay manan niya na sa katawaripan. At tige na uy, iman to atigyan. Na inshallah ta'ala na mitubat ako natigyan. Nagupyara tiyak natigyan sa tarutop sa Allah ta'ala. Na ikapat natigyan na, tunatigyan ni pangling ako ikapat. Tigyan na piyamang niyak wala, rila na kunyan. Rila ang kanyan. Rila niyan, suisa ka magingin. Natigyan mo to sa katawa dato, at tigyan na giyanan ides sa kaparak na. Na sa giyan mo tagya pakaturog, sa ngo to kagagawi. Na den mi po sa kagagawi. Na piyakit tutagin na po Allah subhanahu wa ta'ala. Ahay urip nami nasusangan ka talwa kagagang ka na manan niya nasyangan ka nasusangan na meron akapriler ka nagukaprilay urip nagukaprilay sa giyang ka na isa ka magingad nasyangan namin na natigwala sa tarutop na kerilay Amerikan. Allah mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala mga paday sa amanan niyan nandawan ang ulalan kuditano di kang galbak sa mapya na ahed na ipugungan niyan nagyang utantunan iba na mapya. Pangalitan si Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya pantag yang kaya noksano itu baga basatan wa swage sup kepantag ama paparatiak Allah ta'ala nagianan ko ni dead na pagunaan yan gift uli na hadiah pamamagaya ng Allah ta'ala ko tao amyatay uli na sumanusian asad sa kapaparatiang kakwala na yan muna puna pamamagayan ka Allah ta'ala pinakamapya na sukapat ay kaya mawafat so tao palid kapit piya ginawa nagukurmat si sa anungan namur nagyawa mo ided na pagunaan yan marata pamamagayan kung tawa dad na paratiyan yan si Allah subhanahu wa ta'ala ito'y sabab paditano di pamangin na si Allah itano di pamagamin namin agyang kaya kalimut tano nagugyang kaya kaya syafatayran tano pihak kan tanwiran taruh sa pihak kepi tanwiran nagugyang kaya pamagat tundog gagawi kapalit at tarimano Allah subhanahu wa ta'ala amanan yan ng balin wa Allah subhanahu wa ta'ala subalas yan na ibalas ang tanulawin wa Allah ta'ala na amanan yan na sampun na saging utatunin iba na lokstano si Hajar Rayhana balin wa Allah ta'ala sukubur yan asurmi surga naguamanan yan na wad na may tuwa dan yan katalapuni may tuwa mala dan yan katalapuni katarutupi ku katatawin sa dunia na iri laron langun wa Allah subhanahu wa ta'ala